Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kawan-kawan saya di channel Orhami, channel terbaik di dunia. Wow. Dan sekarang kita akan mereaction TikTok jelek. Gas ini. お前はもう死んでいる。Apa sih goblok? Iya banget. Iya banget. Yakin iya banget. Udah, baleni. Kayak apa kuwi? Sendok. 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 Anggapnya sendok cok opo cok, gak kejelas anjing. Anjing kelek ya. Iki parah sih sama aja. Ya sing angin sih jadi iki gunane apa? Ya, mau apa? Iya apa gunane cok? Kudu banget. Tak guna cok. Nek laku kayak mending ya. Baku lah. Woi, Sanmori lah. Lah. Kuy. Sanmori cek. Ini tuh premium ya. Oke, sudah dipelajari iki motor iki rego piro cok? Iki. Udah paling orang bane. Nabrak Cilik. truk cuk. Nah, Truknya rumpal. Ya, Belah di lu. kuwi masalah lho. Kuwi angin. Iki ono warna-warnane bareng. Iki limited edition, Cuk. Ben api sing beri limited edition banget. limited edition toh. Soale sing siji iki siji tok lho. Wih, terpisah ya, bisa terpisah. Ngono iki Cuk modele. Jangan ngaku anak komunitas. Kalau diajak kopdar masih banyak alasan sibuk dengan pacar. Ingat kawan, yang nolongin kamu waktu ada masalah di jalan itu teman kamu, bukan pacar kamu. Los, jadilah teman yang mempunyai rasa solidaritas, loyalitas tak terbatas. Ben seduluran iki ora cepet lantas. Iki sing tak puji tukang parkir. Sangar keren. Kudune dibayar piro? Sing to cukup ra? Ora sih. Soalnya gue iso lurus banget. Lurus ya iso rapi. Iya, tempat banget sih. Sih. Rio Film featuring Geros Lembata. Iki kayak gitu sih. Nah, kayak pinter nyanyi. Beda. Iki apa iki? Iki kembarane. Kembarane KKI. Lanang emang bae sih. Positive thinking bojone to. Iya, tapi keren tuh lanang. Iya, Iso iso sabar, sabar. sabar. Ora kayak meratapi nasib ya. Gue Bojo kok koyo ngene. Kurang sedikit autis. Ini berarti autis. ya mungkin Rio Film featuring Geros Lembata. nah joget. Gue autis jadi ya wis lah karena gue bojo. Yang penting nganu ora cuk, maksudnya kan iso masak lho. Ya. Yang penting iso masak iso apa. Wis ora apa-apa ini walaupun autis. Autis. Besok dilarang roasting. Ya. Oke kawan-kawan, pertemuan hari ini telah selesai. Kita telah menghabiskan beberapa menit. 30 40 ya wis 70 menit. Oh iya, mau sebuah jam rapat itu iya benar Saiki saka jam 7 tekak jam 21 wae. Pirang jam dhewe ngetane. 14 jam. Wis lah. Wis. Bye. Bye.